Central Riboy Cricket Association tu macam pentip pi pai ba ro bagi club fair apa juga Riboy district jongi nila form ni kan Central Riboy Cricket Association kajili kalau balik ni form ni kan Central Cricket Association kalau ba ni bagi di than jongi di samla di bobol ma di simbenta ki tournament fair peniat di club di balang bobol ma ki bobol ma kile dengan tennis board tinggi ba ni ku kitong song sinong ni player ke barim bobol ni ni don ko kompar khat ke jongi galong ba lara ni alat ki samla ku ni ba kile khatang ke tennis ball tinggi ba kanamban ka future ni jadi kadang ni sotu ba ho ni mong ba cricket tennis ball ka sniu ka biang ni ring yang bangin ora ban ikai yang ai ka platform ya ka professional cricket ka bolong ka deuce ball te haga jingi me tibot ni lampong ni shong para ni harin habangi ya welang ni pula pa ni shong kan ting na fix ka support ni nglasin daga rai bangi don kampan form no daga cricket association but ngila yo bundli keteng jong cricket association haring i bakal don pa western riboy eastern riboy ni semua bakal ni ka thaj musling jongi galong pedeng bring him I know daga central riboy te barok gi buan meeting at sini ki badan ki badan nang ni lah ibet bangin form lo ada Central Cricket Association. Te kajing tu ko jungi kalong ba ini kai ka ban promote cricket apa ka thai ni jongi ban play ke platform ki talented youth mo ki bela kai cricket da galenti ka balong professional cricket da ka youth ball. Te habangi alaya ko ni yong kumlo bangin in sawai kali. Barok-barok yong bangi don kam ban don do da cricket league. Di mentang ida berai mat dari show meeting merai ban pelong dekat the first Central Riboy Cricket League youth ball ya kan ni ngeladep ai nama poster maka dengan last date kan kat sautu ni bat kan yang suipi kubal setengah kolong ba ngin yo ban sedang no hulu mentang ada fix ketarik ar pui tarik jong mulai March kumulong mentang ngila yo kumbak hat arti club ki balap conforming ni makin simenta hakani cricket league bangi sunguro ya ka dabas nong umsni probably bala INOC ni bangila ban play office but kumjo ning ai kuplay ya ka umsning sport and social and cultural club kabla ai lat ingi berpelan kami ketika badan apa patarim ban pelong ke league bat ngi sipentip ipi ni bang hakati ke play ya ka first Central Riboy Cricket League youth ball and one play Umush Kongsal chief guest the president the Meghalaya Cricket Association Sir James PK Sangma bat ngai pipi ka jitu jungi gamput tahani ka khubor ko bahai ki samla ke stop Meghalaya Cricket nolo ganta ngidon ka thong bangin don ka jong ka cricket academy nila don lu bayingi tai ban pendon lu ka cricket practice net aki jaga ke bolong center kelang bagi samla ke ban sap kila bali ile practice ban practice daga youth ball ni ile ban play ibon kilat ganti ba isama jengi kin kieu hakan ile kai cricket iso itip ba kathan jengi kam le kai cricket kala kieu na sport bangidon kam ban ora no daga right track ban kin dia le no daga youth ball ni ile di stang jengi ni scam bangidon ki members kin kam or idon ka collective responsibility Gidon kata jing ik ya ke cricket ban gentiu maka ni ketika linti ke platform ke kaba bah ban play platform ya ki sama joga dong than ni maka cukup por ni so tu maka ketika madan umsning kadom doi ke permanent playground ni ni lah ya wat katu bani tili ki jaka hari ni so komen me tu ipi kidon ko ni sedang po umsning ngapa dia tu berteng bagi la keluar ban bis kamat ban IA jaka ikan iru ngilang show meeting kumlu ban betulun ni kam mangi sim bang sedang ke target kum ke association gadon ba ngin yalam ban gadon galenti ke ba gadon ke destination gadon ke thong yaki ke lat galenti ban kin ni sama wingi kala ban i ka satu ni kata ka ke ba ka jing stang ka jing tu ni ka tu fokusan ni kalong ba kumlu bangin promote ya cricket in the right way that is a youth ball mangi ke scope ti kata ka ke thong ke ba khamat jo jong ka Central Riboy Cricket Association. Ni fendi so bakla bang ni temu ni dah kajing temu ke babha namta kalau we nang sama jing ba cricket.
How ribuan district position ka ada lumen suah dan jong ka benta ka menteri maka piti bika ribuan district kala he kala ya kalau ka bakhya kam kala khya ya ka albisi ban penyari ki thabneng ka ni so thu la ngi ap phan ni ka ribuan district position mupi kalau ka ka ban penyari ka ni tinggi ngi mi sa khamat ban ite ban penyar ban promote ka sporting spirit ka cricket Henry kabas susi kalong ba ki tournament ki ba haduk menta ki ba ngidang ile kai ngidang concentrate be hari ta ball jiri bangi ong lani kata ka red tennis ball de dei namar kata ka daw haba ni keduk langkum ni prasamla pat kiri orang ba ndangi la ya perkhat ba ni ong ba balai hapo riboy district jongi haduk menta ngiyak bu jingkeli balai mjudon kata ka cricket tournament ka ba pendil kai da kata ka real dues mau kata ke professional cricket ke bangiong. Teka penlong yang ni kum kita kiri orang ba ki kun samla ki be ya kan sports. Bagi hamban se bagi hapan sim ya kan sinjam. Balong kat balong tongin run no but tongin penilai kai no da kata ke deuce ball. Dai namar kata ke daw gila ai kertek ni ka first Central Riboy Cricket League. Haka bangin penilai kai da ka deuce ball. Kandai ka professional cricket kaba baro kinyo ya kata sultan mo kinyo ya kata sultan te nisabu ya kanika league nak ba katong ba khmat kalong ba ngin ai ke ka platform ki kun samla ki hep ke berit ke jongi ki ba angnot bani lakai but ngin nangla ban kintu susu ya kanika dong ba kathan jongi te kata dia thong ba khmat te ko mbala kren shakman ngan ya straight ya ka point ha ka by day but kanika league te kumba ngila pelat ya ki poster kanika league kanika open to all mo tang ki players ki ba but ki club ki ba nari boy tang ba kanika open to all kamut mano la bani shibenta but kanika kapisa ka bangi bu ka cash prize kalong ya ka team ka ba job san 4000 ka tim ka ba wan ba ngibu 4000 tekindan ki individual prizes kata kalong nadu man of the match player of the tournament best bowler but best batsman but yakani but ka trophy but yakani ngin penilai kai hapo madan jongko Umsning Sports and Culture Club kaba don hangni hapo Umsning but baro ki team ki bala ban wanilai kai nginum don kanu ka jingshim lani ka jing outdoor kamut kanong entry free. Mano pala ban wanila kai ki club na kinugi kisnong shunda ka wega snong kadon artli ki club pila ban wanila kai lada phibyang ki players ki jong pila ban yushim banta entry free no game fee. Kamut phimdon kam ban siu wat ya ka game fee la ne kita ki buy umpire bang ong kum gi jinglot jingsem den rei ni naka Central Riboy Cricket Association gin persangkat bala bangin penbit penbyang ya ki players but ki club ki bawan ilai kai hante haka league ka jongi debat haka juga por ki kita kinong yesim benta ka boong mene ki kinong ilai kai lene ki players ki di bandai pit na por Riboy district nang ta tang away player mo naka way ka club naka way ka team ngin sha ubala pan ilai kai naka tu club tang way player ubala ilai kai haka hapo ka cricket league ka badai hapo Shillong cricket league kamut nginem sya palat ya uwe ula ban ile kai nakanono club nakanono team tang uwe player uba napo Riboy district ubala represent sa po Shillong u ile kai nakanono club tamangin sya tang uwe baw nile kai nakanono club napo Riboy ita di information iba kandiat ki bangi kwa ban pensaya pi happening habede bat kanega tournament te kumbala kren syahmat nakalian jing president tinginyet ba ka jing angnut ka jongi nginyo no ya kata ka first Central Riboy Cricket League kabangin penilai kai da ka deuce ball